Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tik ba mutobo ko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda KNU mudro news ni lo with asu okodogna barki tablu Dobuwe ba dognata phoko wade teninya takasala buku paplara ne timi weda piya timo soro do weda to wapo hipe matho do khala weda klo phado su to wapu mutro kore tike ye hakwapu piya timo soro nu lo huge atho weda Tekaba menya mabado weda kumla tipu ko pota kweta ya de me weda kala weda klo phado su tu wapu mege dwa u weda du po tu wapu ahia khor tpa kho kera weda ta kota ke kera weda ta plita phu ta nota blala du po tu wapu pha go thobo ne lo pela disable tho weda lui to ki to ki sit ani halakho khinare lui simine sa ko to ya tu mosoro sakakha kho kamaya lui wanui da atu record kami wada zamite la he wada pe matha hok wo purdu khala wada klo phado khupla su to kholo to wata pia ma o la kho ke wada tage kola du potu wo poter pha agone la wata sa se wada dinila to dinya to pe la disabata yeta ki to ki sitni ko khoyena rita simini sagto yatu mosoro to pu khoi dia me wada saka kha kho kamaya luwanui da to red code ko mi me zamite de wada matho the warport a hit plan la da higsala pa yatu mosoro do wa hit ko ami me wa namusi da tani wada lusi khoni ne la batwara pa yatu mosoro la hanlo uso wada be matho ko pur pai huge wada di atabata akluglu mabado wada tipo ko pugno ta kweta ya amagene lago wota so tipo ko putir papa plara wada dini thobone la ta so la papa plara ne titini nyai meda poene la tablu doma